Kompetisi TV. Kabul, Kamashin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batmaduna bam umpia. Ka youth wing but women's wing jong ka seng kongres ha kani ke jela kala pelong da ka jingyal procession ha khandailat ban penrem ya ka seng RSS hadin ka jingyap jong weu samla ha Kerala u Anandu Aji ya ka bala keno ba ka jingyap jong u kadai na ka daw ka jingsha le ben ha ki dkhot jong ka RSS ha ka bala keno ru bau sha bat bor haki la yalam ya kani ka jingki jong ka seng kongres do president jong ka youth u timjin ki moment bat ka president jong ka mahila ka kong joblin shila ka seng kongres kala dawa badai ban khen biano ya ka seng RSS badai ban penshitom kat kum ki kendonan tung ini sap ya ka jingkran ki nong yalam jong ka di ka seng. The center must give justice to what's happened to Anandu Aji, and we demand that. And for all the crimes, not only in Kerala, we need the crimes to be sought out, and crimes that has happened in Meghalaya, for the children that has died in been murdered, we need justice for them. Man, wan persya ye kini kecil le pembor kecil le sexual abuse kali orang sya hotbor wei na samla udakar puru rius nam serta utai ko Kerala udai wei na udai IT professional ni orang kurai ko software engineer perlu sya le gambor kapor habubun di malap kapor mereka ini penyiam tolong haka last message ke bawah komba ula sya asal haka tu kini ula share keteng ru katu kini lut kiba idei bading bat RSS kenalor kata kumbagi ong ba RSS ke Ukraine na kapor si kapor ba kaya site nam tak culture dari India kaya site nam tak discipline ndrai pause kini ke tim tangi i penban ikam caklia ikam cabo what you senrang brew kila le kini ikam kapor kam pojat dengan yang ni om bagi don kata cingrusi ringida pat musim ida lengo tu kata ta kum kini ke cingja por ba jak tak caca nakaliang cumi samla pula ele on complain sikibor bahlor rega cingkli kolong balik undon basim action ni kata balik undon bat sim action namar kadaw bro kolong kadai badon ke cingyadai hapdeng kar RSS bat kibor bahlor kam tambat ke BJP tekumta nakaliang cung Meghalaya Youth Congress ringkat ke Congress Party Brokaway ni shikman bandiman na government kinsim ye kata kacing kli ba unil samla unyo bisar hok bat kumjuru banang ni shikman ba kanung no kam sniu kam numcia kam tam kini ka kenti bomta ni ba BJP bat karas ki kren sipang culture kren break penban kini ki wei ki ba kuduk kita kinong le kam sniu kesaga weiru kumban pencukun mahun di kapor ba umdon manu-manu halor congkaan la pidai kenu-kenu ke organization la pidai kenu-kenu political party kaan kadi bah lor cungi baro tekumta agni kapor ni diman ba uni samla arpri usnam karta cungdai banhe bansan ka future cungu kadang pun ni don kam ya u ni don kam ya tak hok ban yo 6 tahun ni samla kalian aktif jungi ru bagi ina kapor samla na kalian presiden du mahila kongres na kapor kini jinja om tang kana teka le Brockway India wat ang dikasih jungi berapa way na kiri ki belabdap kan ni gereja kejing syabat por kejing syap niap jungi kenarin kejing pomskan sure ke melang kasalang ha negeri Brockway hi jungi ru bikapa bat ni pensyai ru ba dibuat bahalwa dibuat tenggaan bat nakaliang jung keserkar hamtam kumkiri banginong nakaliang kerika jingle na kambor jong ni RSS Sri Karnataka yitai kena ndrai kedai kecing snokti langpat kalau ti bah po ate kedai hi keseng RSS ke pemi ke penekti lang kemudian benta lang hi kum wei snok hiru bat peduk hiru dan parti BJP hi ke penia ye kedai India hi Brockway
kumta kermen schem banani smart kumta syuke ke iru kejing snio kejing bha sudah kanwan lembah kejing trei hok kejing trei bha hi bro koi hi kanyar gedlenti hi kumta kejing schem hi. We have joined together to protest against the incident that recently happened with the IT professional Anandu Aji, the RSS, which was he was a member of the RSS family during his childhood, and he got assaulted multiple times sexually, and after he got multiple times assaulted, he committed suicide. So we want justice for the family and the victim of Anandu Aji, and we also protest against the RSS and the BJP, who has the strength and who follows the ideology of RSS. So we need protection against the children, the mahilas, and human dignity we deserve, and we need justice against the inhuman act that happens recently in Kerala. Penrius kwa ya kaktin la jong pendam kam ya kabakan kiyo kaktin kasi kaktin la jong akan roy kan pa balai pi ong gate habangi don la jong kaktin kasi kerdop lani phalor beli lani khang ya katuka phalor ni juya ong saka weiban kakten kasi kam juong banyak kiw yau up hinrengi kiw yau thiep tu dayakan mau kendit ho lapan mi da kapati CTV na kabenta ka jingmentoi upat ba